Whatal whatu se whapoponga fwoi nei o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. E nā se furu tolu tau sanga le matua se tamaititi wa pu e leo leo i le mai au tūringa na whai e reitu i sauti sisi fōsini i le tai awana reina. O le tūringa na amata mai Fairfield po le afo le lua le baweao i na wawai e leo leo se ta avale le Volkswagen sedan e masaromia na ngai yoinga. Au alu le tūringa na le mawhai le ta avale na tau fiofi mwhaatuntonu ta avale mai iwai na mafuri. So sora uma ese le awari e tō tōru sai te tono ta avale whaatasi marisu tōru sangarea na pu e murimuriane leo leo. Ro tau sai dia pe leo leo ni swam te langa mata upu a toi marisi to tolu a to lua e a to iei to tolu o tau sai dia. Ro so soani nei su tau sangarea su e ngā leo leo. O loo iei nei leo whainga ruenga le tine mu le wharamai Liverpool mo le su eino se mata upu ro msalumia o no a fiai se soifua ina wa maita wina wa rena o se tō tasi tangata o eini a fianga e fōringa e ngase ngase. O i rātou lo a fiei rea whalangona e mātere tau si mai, a lo su nei e re o iei se tūranga o tau awe se whawawei ngase ngase i rea mauta. Ma whamarino ai e le sui o fiso le tine mu, si ripoti e fōringa o se manongi rei, sa whanongoina ma wala a wairoa le tine mu, mo whamawina ni se rau whainga ruenga o li niwa, mo whangase ngasea. Ui rea ripoti ero ta uoro ngā solo lei lava ngā ruenga le banga tinga ina le whanamai na Emergency Department. A o tāri aisei ungor suenga o lo whanga solo. O le toi kuata i le ono le te ao nā ngā ia nei le tine mū le whanamai ma amatai i a suenga. O si ainga mawhatia o le tina leo lo ripotia na umalo naula le masina na tenei o lātou wala au nei mo le whaio se suenga whala wai tere i le mafua angore mariwo le tamai tai. Jamaica Bench Olive ua whetawa ina le reporter 9 News na whao rima i tasi se karapu i Northern Rivers ma mari wai lawa le masina na tenei ina wale taria ina le rei i le whrema ina uanga i atu mo se tong tinga. Ta ua le reporter tina i ruasul watu sanga to ruasi ana whanau wha mai rima sulwaru minute sa whaataria i mo se taabane le whrema i. O le whaalamu lawe whapesa i a tau mwhai ai e te te atu i se tangata nos wha ia o ia i le Casino Club i la saruasu tolu uni. Wha mai nei una toe ave e le taavale si ona tuangane le whremai, ma whai eina o le fusinga i lona mata, ma le whala au paracetamol. O le whina wa le ainga e le malama pe ai seana le tau fiai le whremai. Whawa yaso murimuriane na a fiai se whale tonu, a o iei fafo se whalo loa Coles, i le masina taluai ma mariwa i lava. Wa tu ina atu nei le mata upu i le corona mo susu enga. I le iei o sui o le leipa, i no fua umo i tu malo se i vanga na Tasmania, o fina ngano i le whainga mano le leipa, o le alawa ai ma le lato numera, e ma whai ei o na maua se marienga i whaare rei a tiri ai tūranga mō tangata maututongi. Le asonga fua e whonoa i le kabineta e whaata noa tūranga o whale, ma le fuafuanga o reforms po ni whetuna inga. O le whinau fo i le aina i a whapasia le housing bill, sa o lato fola e ma whaina pisoso ni ai le tongi no piri mo whale, e ono o atu toru suruafe ma whaina maua. O lo tau fia le langolango le green, mo lea piri wha mai a lato e iei mea whaopopo mana o mio na whaia. O le whinau na ia whaaturanga e se tete se piriota, e ma whaina tau fia i pe freeze payment your rent, mo le lua tau sanga. Ma le taram ni muri, ua mautu mai o wharani leo le awhetaui ma le Matildas i le quarterfinals o le ipo larulangi le soka tamai tai. O le tāronga wharani ma Morocco, whaia i nai Morocco, i ai e whai le ai. Tūranga lima wharani le larulangi, a le whawhai fo i le nei o teimi ua sao ai wharani le quarterfinals o ipo le larulangi i le lava tāronga, o se rui tau tere nā mo le Matildas. O le tāo le lima i le whiawhio le asoto ana i o rumana i nei, i le Lang Park i Brisbane, whaatau wai le whitawinga. Ta ue ripoti au na whinau malosi le Matildas, mo tāpenanga i rea tālonga a wā o le a le whaingo fie. Ia o tala nā le Radio Samoa, mo le nei fo ia soruru, wha moe fo i Moses wha poponga a tai au le te minawa wha penei, ia manuia ia whao matiu teo whea ngai maru tātou tunu, wha soifua ia.